Jatend piny Kenya William Ruto opwodho chenro mar thieth mar UHC e alap mar tuke ma Kericho Green. E kinde puodho chenrono, Ruto yango ni sirikal oseketo thenge omenda maromo siling bilion 3 mibiro tiyo godo e chulo jochwal thieth e kor gwenge kata nyamrerwa ma kinde mokalo ne oyudo ok chul. Sirikal koro dhi chulo 50% maromre gi 10 counties ma bende dhi chulo mar chopo lek makamano. Ruto lero ni chike 4 mane ochuo e kogno nyoro dhi neno ni oganda duto oyudo thieth ma nono e ute mag thieth mag level 1, 2 gi 3. Ambayo itatumika kuendesha mambo ya afya ambayo itafikia Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. Tunaanza na hawa community health promoters. Hawa mashujaa wamekuwa wakifanya kazi ya afya kama volunteers kwa miaka nyingi. Na ndio tumesema tukienda mbele, kwa sababu hawa community health promoters wamefanya kazi ya muhimu, sasa tutawapatia vifaa. Jambo la pili, tutahakikisha ya kwamba watapata malipo kwa kazi mzuri wanayofanya kwa afya katika taifa letu la Kenya. Na jambo la pili, sheria mpya ambayo tumetengeneza itaturuhusu na itatupatia nafasi sote kama Wakenya kuchangia kwa mambo ya afya. Governor Kisumu Peter Nyang' Nyong'o kod County